Možemo početi sa sjednicom. Cijenjene kolegice i kolege, gradski vijećnici, predstavnici gradske uprave, ja vas sve najiskrenije pozdravljam, zahvaljujem vam se što ste se odazvali na 7. hitnu sjednicu gradskog vijeća. Prije nego što nastavimo sa radom, zamolio bih gospodina tajnika da nas prozove da utvrdimo kvorum. Poštovani vijećnici, poštovani saradnici gradonačelnika, poštovani prisutni, sve vas srdačno pozdravljam. Molim vijećnike da se javljaju na prozivku. Andrić Dino, Džanić Riza, Fazlić Adis, Fazlić Hazima Vehida, Fazlić Vehida Beba, Hasić Jusuf, Havsarić Amir, Ibrahimi Muidin, Ibrić Azur, Ibrišmović Belkisa, Karić Husarić Anela, Kavgić Edis, Kovač Mustafa, Marković Anto, Matijević Mato, Tu. Mehmedović Haris, Mujčinović Midhat, Muratović Mustafa, Muratović Nirbel, Okić Nermin, Omerović Alma, Omerović Selma, Sejdinović Nisvet, Suljić Ziher, dobro, Šabić Mustafa, Šimić Zlatko, Velić Mersad, Zahirović Džavada, Zuhić Fahir. Hvala. Zahvaljujem gospodinu tajniku. Sjednici nazoči 24 vijećnika, imamo kvorum, možemo punopravno odlučivati. Opravdanje za izostanak sa ove sjednice je najavio i opravdao Ibrić Azur, također i kolega Zukić Fahir, a kolega Suljić Ziher je najavio kašnjenje. Za 7. sjednicu hitnog karaktera predlažem jednu točku dnevnog reda, to je prijedlog rješenja za imenovanje predsjednika i 3 člana Gradske izborne komisije Srebrenik. Za one kolege koji nisu bili prisutni na sjednici u utorak, želim napomenuti, a i pročitat ću zahtjev od Centralne izborne komisije i to naslovljen na gospodina Matu Matijevića, predsjedavajućeg, i gospodina Nisveta Sejdinovića kao zamjenika predsjedavajućeg. U zahtjevu za dostavu dokumentacije stoji ovako. Poštovani, u vezi s vašim aktom broj i datum veze kojim ste Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine između ostalog obavijestili da je konkursna komisija imenovana od strane Gradskog vijeća Srebrenik provela najnoviji javni oglas od 19.1.24. godine za imenovanje predsjednika i članova Gradske izborne komisije Srebrenik, te sačinila prijedlog rang liste kandidata, a koji prijedlog nije usvojen na sjednici Gradskog vijeća Srebrenik, te da je neizvjesno imenovanje 5 članova Gradske izborne komisije Srebrenik na narednoj sjednici Gradskog vijeća Srebrenik, koja je planirana za kraj aprila 2024. godine, obavještavamo vas o sljedećem. Potrebno je da Gradsko vijeće Srebrenik na osnovu člana 215 stav 2 izbornog zakona BiH službeni glasnik BiH broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24 u roku od 7 dana
od prijema akta izvrši razrješenje i imenovanje članova Gradske izborne komisije. Nadalje, potrebno je da Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 7 dana od prijema akta dostavite dokumentaciju iz konkursne procedure po javnom oglasu od 19.1.2024. godine za imenovanje predsjednika i članova Gradske izborne komisije. Ovaj akt je stigao nama 29.4. Mi smo imali sjednicu 30. i prijedlog je bio da se u dnevni red uvrsti točka dnevnog reda imenovanje Gradske izborne komisije shodno zahtjevu CIK-a. Kao što znate i vi, a i javnost, dnevni red nije usvojen na pomenutoj sjednici i stoga smo danas prvo zakazali ovu hitnu sjednicu, a onda ćemo nastaviti sa redovnom sjednicom. Stavljam prijedlog dnevnog reda na raspravu. Nirmel Muratović. Uvaženi predsjedavajući, radno predsjedništvo sa zamjenikom, sekretarom, zapisničarom, kolegice i kolege vijećnici, predstavnici medija, savjetnici gradonačelnika, šefovi službi, predstavnici boračke organizacija, pravobranioče, ja vas sve iskreno selam i pozdravljam. Obzirom da je riječ o hitnoj sjednici, smatram da je za ovu hitnu sjednicu trebalo da nam se dostavi blagovremeno materijal i obrazloženje, pismeno obrazloženje zašto se saziva hitna sjednica. Predsjedavajući, nismo mi nepismeni i da ne znamo čitat, pa da nam to vi čitate. Ako ste vi predsjedavajući, vaš zamjenik tražili od CIK-a da vam dostavi to što ste tražili, na kraju krajeva ste nam trebali dostaviti i šta ste tražili. Mi tu ne znamo šta ste tražili. U tom zaključku, obrazloženju i aktu koji vam je dostavio CIK, vidjeli ste koliko ste pročitali tamo nekih članova i šta sve treba. To smo mi trebali radi ozbiljne i blagovremene odluke da vidimo da šta govori ti članovi i šta je tu u skladu. Iz tog zaključka, koliko sam ja razumio, ovdje nigdje nije pomenuta komisija za izbor i imenovanje. Pominje se konkursna komisija i da nije usvojen prijedlog konkursne komisije. Konkursna komisija odradila svoj posao i napravila rang listu. Razlikuje se od konkursne, znači od rang lista konkursne komisije i prijedlog komisije za izbor i imenovanje. Tako da smatram da na ovakav način ova sjednica je neodgovorno sazvana. Predsjedavajući, riječ je o hitnom karakteru. Vi kažete po vašoj tvrdnji, mada mi ni po čemu niste to potkrijepili, da ste vi taj akt zaprimili 29.4. Danas je 6.5. Što znači danas je taj 7. dan. Podijeljeno je to na prošloj sjednici već. Ja nisam dobio i hitna sjednica, kad je već sazvana, ona se može sazvati, ako je baš do te mjere i toliko hitna, može se sazvati telefonskim putem, ali ako se ta sjednica saziva u roku od 6 dana, mogla se sazvati i pismenim putem sa svim potrebnim materijalima, tako da bi mi, gradski vijećnici, u skladu sa Poslovnikom bili upućeni i upoznati sa svim potrebnim činjenicama koje ima pravo da znamo, pa da bi onda mogli da odlučujemo. U ovakvom slučaju ja zaista ne znam da li mi i kako bi trebali danas i podržati jednu ovakvu hitnu sjednicu koja se na jedan ovakav neozbiljan način saziva.
Bilo je za to vremena, ova sjednica se mogla sazvati i onako kako to Poslovnik nalaži, i ako je sazvana i putem telefonskih, kako to Poslovnik kaže da može, bilo je vremena da nam se dostavi svi ti neophodni materijali i zaključak taj ili akt koji ste vi uputili prema CIK-u i odgovor CIK-a koji je odgovorio i naslovio na predsjedavajući, zamjenikog predsjedavajućeg, jer to sve se odnosi na održavanje današnje sjednice. Toliko, hvala, nadam se da sam bio jasan. Zahvaljujem kolegi Nirmelu Muratoviću, evo kao predsjedavajući vijeća daću određena pojašnjenja vezano za ovo. Mi nismo upućivali nikakav zahtjev CIK-u, svi znate da smo dobili od CIK-a dopis da izvijestimo šta je urađeno i mi smo hronološki izvijestili CIK šta je urađeno do sada, a vezano za izbor Gradske izborne komisije. Ovaj akt, kolega Muratoviću, razumijem, vi niste dobili, zato sam i na početku rekao, pročitaću za one koji nisu bili prisutni na prošloj sjednici. Svi oni koji su bili prisutni na prošloj sjednici dobili su ovaj akt i imaju ga u materijalima i vi s razlogom negodujete zato što ga nema, ali ja sam ga zbog toga pročitao. Još ću pročitati član 39 Poslovnika o radu Gradskog vijeća koji kaže: izuzetno u hitnim slučajevima predsjedavajući može sazvati sjednicu vijeća u roku kraćem od 8 dana, a dnevni red predložiti na samoj sjednici. U slučaju iz prethodnog stava predsjedavajući može sazvati sjednicu vijeća telefonom ili na drugi pogodan način. Mi smo na sjednici koja je održana u utorak, a od utorka do danas je kraće od 8 dana, obavijestili sve vijećnike koji su bili na toj sjednici da će sjednica biti danas i obavijestili ih da to smatraju pozivom za sjednicu. Svi oni vijećnici koji nisu bili na toj sjednici su obaviješteni naknadno o današnjoj sjednici i pozivu. Ja vidim da i neki vijećnici koji nisu bili na toj sjednici danas su prisutni na sjednici, što znači da su bili obaviješteni o samoj sjednici. Evo, toliko. Predmet je zahtjev za dostavu dokumentacije, sam rekao na početku, došao je na mene kao predsjedavajućeg i Nisveta Sajdinovića. Uopće šta god danas odluči Gradsko vijeće, mi ćemo danas u toku dana, ponovo 7. dan je pao na nedelju i bili su praznici, mi ćemo danas u toku dana izvijestiti Centralnu izbornu komisiju o poduzetim mjerama, o svemu što smo uradili, a do njih je šta će uraditi oni, da li mi danas donijeli bilo kakvu odluku. Krivi navod, kolega Nirmel Muratović. Izvolite, kolega Muratoviću. Pa uvažavam dobar dio vaših obrazloženja, s tim ono s čim se ne slažem je vaše tumačenje člana 39. U izuzetno hitnim slučajevima predsjedavajući može sazvati sjednicu vijeća u roku kraćem od 7 dana. Tačno je da to od 8 dana. Od 8 dana. Tačno je da to tako stoji, ali vi ste sazvali predsjedavajući sjednicu u roku od 6 dana. Vi da ste izuzetno hitan slučaj je da ste vi 30. odmah za 2. ili 3. maj sazvali tu sjednicu. Ali obzirom da ste je sazvali 6 dana, mogli ste nam dostaviti sve te adekvatne i potrebne materijale, a ne na samoj sjednici. Mogli ste sve potrebne radnje daleko prije, ažurnije i blagovremeno uraditi, jer ovdje očito nije bilo ili vi niste smatrali da je riječ o izuzetno hitnom slučaju. Ako je nešto izuzetno hitno, onda to ne traje toliko dugo. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Ja se mogu složiti da ova primjedba stoji, ali s obzirom da smo imali prvomajske praznike, da je 1. i 2. da su bili neradni dani, su mnogi i vijećnici insistirali da su sastavili petak, vikend,
a pao je vikend, mi jednostavno nismo imali drugog rješenja nego sjednicu zakazat, evo, slobodno mogu reći, i treći je bio radni dan, ali evo danas prvi radni dan. Ali stoji ova vaša primjedba i ono što bi još dodao, Komisija za izbor i imenovanje je tek jutro zasjedala u 9 sati, tako da nismo mogli ni to, a problematično je bilo da li bi Komisija za izbor i imenovanje uopće imala kvorum u petak, da smo držali sjednicu u petak i da li bi ovo gradsko vijeće imalo kvorum. A stoji ta primjedba da je se moglo, ali sve je se poklopilo, praznici, vikend, jednostavno sve je tako, dosta tih stvari se poklopilo i zbog toga je bila nemogućnost da drugačije odreagiramo. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih, zaključujem raspravu i ko je za ponuđeni dnevni red? Zahvaljujem. Konstatiram da nismo usvojili dnevni red. 13 za. Ima li netko protiv? Nema. Suzdržani? Koliko je suzdržani? Koliko je suzdržani? 11. Nemamo mi šta sazivati više. Zahvaljujem, zaključujem sjednicu, konstatiram da nismo usvojili dnevni red 7. hitne sjednice. Nastavljamo. Zahvaljujem. 5 minuta pauze, nemojte izlaziti, samo da promijenimo pano vezan za redovnu sjednicu. Ja bih vas zamolio sve da sjednete na svoja mjesta da možemo početi sa sjednicom. Otvaram 34. redovnu sjednicu Gradskog vijeća grada Srebrenika i pozivam gospodina tajnika da prozivkom utvrdimo kvorum. Poštovani vijećnici, molim vas da se javljate na prozivku. Andrić Dino, Džanić Riza, Fazlić Adis, Fazlić Hazima Vehida, Fazlić Vehida Beba, Hasić Jusuf. Tu je. Husarić Amir, Ibrahimi Muidin, Ibrić Azur, Ibrišimović Belkisa, Karić Husarić Anala, Kavgić Edis, Kovač Mustafa, Marković Anto, Matijević Mato, Mehmedović Haris, Mujčinović Midhat, Muratović Mustafa, Muratović Nirmel, Okić Nermin, Omerović Alma, Omerović Selma, Sejdinović Nisvet, Suljić Ziher, Šabić Mustafa, Šimić Zlatko, Velić Mersad, Zahirović Dževada, Zukić Fahir. Hvala. Zahvaljujem gospodinu tajniku. Nakon provedene prozivke sjednici nazoči 25 vijećnika. Imamo kvorum, možemo punopravno odlučivati. Izostanak sa današnje sjednice su opravdali kolega Ibrić Azur i kolega Zukić Fahir. Ako može samo malo, ja bi zamolio donji dom malo pozornosti da možemo raditi. U materijalima za ovu sjednicu ste dobili zapisnik koji smo usvojili na prošloj sjednici. Ja ću pročitati dnevni red koji je prošao kolegij za 34. sjednicu. Predlagač je povukao
na prošloj sjednici točku dnevnog reda razmatranje nacrta odluke o korištenju javnih površina u gradu Srebreniku zbog nedostatka materijala za pomenutu sjednicu. Za današnju sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Točka 1. Dogovori na vijećnička pitanja i inicijative. Točka 2. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa. Točka 3. Razmatranje prijedloga odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Točka 4. Razmatranje prijedloga odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Točka 5. Razmatranje prijedloga odluke o nazivu ulica u gradu Srebreniku. Točka 6. Razmatranje prijedloga odluke o prosječnoj konačnoj cijeni stambene površine iz prethodne godine. Točka 7. Razmatranje nacrta odluke o dodjeli priznanja i stimulativnih mjera grada Srebrenika. Točka 8. Razmatranje nacrta odluke o osnivanju javnog poduzeća Parkinzi Plus d.o.o. Točka 9. Razmatranje informacije o stanju u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području grada Srebrenika za 23. 24. godinu sa programom mjera unapređenja. Točka 10. Razmatranje izvještaja o radu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik za 23. godinu i točka 11. Razmatranje izvještaja o radu i poslovanju javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Srebrenik za 23. godinu. Kao što znate i svi vi i javnost, mi smo u utorak sazvanu 34. sjednicu prekinuli zbog neusvajanja dnevnog reda. Ja kao predsjedavajući gradskog vijeća smatram da je sporna točka zbog neusvajanja dnevnog reda na toj sjednici bila razmatranje nacrta odluke o osnivanju javnog poduzeća Parkinzi Plus d.o.o. i predlažem da se ta točka 8 skine sa današnje sjednice da bi mogli raditi, s obzirom da i na hitnu sjednicu koju smo održali prije vidjeli smo kako je završila i tražit ću od vijeća da se izjasni o ovome nakon provedene rasprave o dnevnom redu. Otvaram raspravu po dnevnom redu. Rizak Džanić, izvolite. Poštovani prisutni, ja vas sve pozdravljam. Kad je u pitanju dnevni red za današnju dnevnu sjednicu, ja imam prijedlog principijelan u odnosu kao i na onoj prekinutoj prošloj sjednici. Znači da se samo tačka 8 razmatranje nacrta odluke osnivanja javnog preduzeća Parkinzi Plus d.o.o. preimenuje i da je razmatramo u formi, nazovite to kako hoćete, ali evo ja ću ponovo iskoristiti izraz prednacrta. Principijelno ne prihvatam sve sugestije koje mi dolaze, koje su bile u međuvremenu, tipa da zakon ne tretira pojam prednacrt, da poslovnik koji je, možemo slobodno reći, skoro ad acta, kada je u pitanju grad Srebrenik, također ne poznaje pojam prednacrt. Razlog ovoga je znači isključivo da bismo temeljno razmotrili ovo pitanje. Ja sam čak, ako dođe do rasprave po ovoj tački, ako usvojimo dnevni red, čak pripremio i 5 zaključaka vezani za ovaj nacrt koji nam je predlagač uputio i samo želim da ti zaključci budu dio nacrta, a ne prijedloga. Ovo govorim isključivo iz razloga što smo do sad u praktičnom smislu imali kada neke ovako bitne teme razmatramo kroz nacrt i prijedlog, da je bilo neefikasno, odnosno da su se našli načini kako da se svi naši prijedlozi od nacrta do prijedloga ne uvrste, a onda amandmanima da se ne da zeleno svjetlo, uslovno rečeno. Zato vas molim, uzmajući u obzir bitnost tačke, ja smatram da je ovo veoma bitna tema, neću sada prejudiciram treba ali ne treba, preduzeći to u okviru diskusije ako dođe do nje govoriti, ali smatram da treba nam taj još jedan stepen prohodnosti, nazovite ga kako hoćete, gdje bi mi mogli ovakve naše prijedloge da vidimo u nacrtu. Evo toliko. Hvala. Zahvaljujem. Javlja se još neko u raspravi po dnevnom redu? Izvolite, kolega. Pošto se prvi puta javljam, pozdravim sve prisutne na sjednici gradskog vijeća. I ja ne mislim da je ovo nešto plahobitna tema. I još toga u nacrtu je, mislim da bi trebali da razgovaramo o tome.
i posle nacrta kad nam služba donese, dostavi nam dokument, možemo da odbijemo ako to želimo. Toliko hvala. Zahvaljujem kolegi Mustafi Šabiću. Javlja se neko još po dnevnom redu? Kolega Nirmel Muratović, neka se pripremi kolega Adis, pa dol sam vidio jednu ruku. Ziher, je li tako? Ja, može. Pa obzirom da sam vas sve prisutni selamio, ovom prilikom selamim i našeg gradonačelnika Adnana Bijelića, jer on nam je se već pridružio na ovoj 34. redovnoj sjednici gradskog vijeća, na ovu hitnoj nije bio. Poseban selam za gradonačelnika. Kad je riječ o dnevnom redu, prije svega ne vidim razlog zašto, jer bio je dogovor na kolegiju, zašto je skinuta 9. tačka dnevnog reda razmatranje nastava odluke o korištenju javnih površina u gradu Srebreniku. To je povučena točka, kolega Nirmele. Znam da je povučena i raspravljamo o tom dnevnom redu, kažem, bez obzira, znači povučena je na prošloj toj sjednici gdje niste usvojili dnevni red, tako da se sve vraća na početak. Ako niste, ona se treba ponovo, ako nije usvojen taj dnevni red, nije usvojeno ni to povlačenje. Ponovo treba predložiti... Mi ne usvajamo povlačenje, predlagač, kolega Nirmele, predlagač može povući točku dnevnog reda, o njoj se ne glasa ako je povučen. Tako je, razumijem. Ali su je već povukli. Ja apsolutno vaš shvatam. Prošla sjednica nije ni započeta, ona je prekinuta istog razloga što dnevni red nije usvojen. Da li je taj dnevni red nadopunjen ili taj dnevni red je nešto skinuto s tog dnevnog reda, to se treba ponovo utvrditi na ovoj sjednici. I znači, ako je predlagač želi povući, treba je povući i na ovoj sjednici. I bilo šta, jer ta sjednica isto da nije ni bila, kad nije dnevni red usvojen. Toliko, predsjedavajući, što se tiče tačke broj 9. Mada po meni tačka broj 9 je neozbiljno od gradskih službi da za ovako bitnu tačku dnevnog reda nisu dostavili materijal i nisu našli za shodno da dostavi materijal o korištenju javnih površina u gradu Srebreniku, jer mislim da je to od jednog velikog interesa za naše privrednike, a i za sve građane grada Srebrenika, da se javne površine koriste adekvatno, da od tih javnih površina imamo koristi i da oni građanima pružaju neke benefite, da budu uređene, da sve ono što se može od tih javnih površina da usaglasi. Što se tiče 8. tačke dnevnog reda, dobrim dijelom bi se složio i s vama da je tu tačku broj 8 ili, kako kaže, razmatranje nastava odluke o osnivanju javnog preduzeća Parkinzi plus DOO, skinemo. Složio bi se i ovo što kaže Rizo, da ona može ići i u nekom prednacrtu. Normalno da ovakvom jednom ozbiljnom pitanju treba i ozbiljno pristupiti. Mi osnujemo jedno preduzeće, a smatram i podržavam vaš prijedlog da se ova tačka povuče s dnevnog reda prvenstveno iz razloga što mi nemamo adekvatne materijale da raspravljamo, po meni ni u prednacrtu, ali eto, od prednacrta do nacrta možda bi se mogli i prikupiti neki adekvatni materijali. Ali ovdje imamo samo nacrt, prepisan zakon, čim će se baviti to preduzeće. Mi ovdje nemamo ni neki elaborat opravdanosti osnivanja ovog preduzeća, nemamo ni sistematizovana radna mjesta, koliko će to preduzeće imati uposlenih radnika, da li je opravdano i da li će to preduzeće biti likvidno, a čisto sumnjam da će biti likvidno po onom kad vidimo kako se osnuju javna preduzeća, jer to preduzeće treba da ima direktora, treba da ima sekretara ili sekretaricu, treba da ima knjigovodstvo ili računovodstvo svoje, treba da ima upravni odbor, tamo je predviđeno 5 članova, odbor za reviziju 3 člana, otprilike tamo bi bilo nekih 20 najmanje lica, i ja čisto smatram da jedno takvo preduzeće na osnovu ovog nacrta i što imamo u ovom nacrtu može biti opravdano da se osnuje. Ipak ovdje trebaju daleko precizniji i tačniji podaci da znamo tačno
i koja struktura tog preduzeća će biti, čim će se to preduzeće baviti, jer iz ovog materijala nacrta, što imamo u nacrtu ove tačke dnevnog reda, zaista nemamo potpune informacije i smatram da takvu podršku, smatram da takav materijal trebamo skinuti s dnevnog reda, da ovdje trebaju sigurno i daleko više argumenata, elaborata, opravdanosti osnivanja ovog preduzeća. Pa na neki način možda bi i bilo, ni u kom slučaju ovo nije prihvatljivo da ide u nacrtu. Da ide sad u nekom trostepenom odlučivanju, da ide u prednacrtu pa do nacrta, da se otklone ovi, ako vi smatrate da je to nešto hitno, to je neko kompromisno rješenje koje je predložio Džanić Riza, smatram da bi i to donekle bilo prihvatljivo, mada je za mene najprihvatljivije da se ova tačka dnevnog reda broj 8 skine kako je to predložio predsjedavajući. Toliko, hvala. Zahvaljujem kolegi Nirmelu Muratoviću. Insistirate znači da se, bez obzira o točci 9 koja je bila na kolegiju, ponovo o povlačenju i izjasni gradonačelnik. Zahvaljujem. Adis Fazlić, a neka se pripremi kolega Ziher Suljić. Poštovani predsjedavajući, gospodine gradonačelniče, kolege vijećnici i ostali prisutni, sve vas iskreno selamim i pozdravljam. I na prošloj sjednici gdje je uslijedio prekid, da vidimo evo i danas, ja ću se složiti sa ovim diskusijama kolege Nirmela, vidimo da ova tačka 8 izaziva dosta rasprave i diskusije. Iz tog razloga ja smatram da mi o njoj trebamo diskutovati i raspravljati, jer kako ćemo reći šta sve treba doraditi i kakvi nam sve dokumenti trebaju. I ja lično imam 1000 pitanja, a u slučaju ako se ova tačka skine, onda ja ne znam koji će to organ i kome reći, nego kroz 10 dana ćemo opet imati ovu tačku s ovim materijalom. Znači, smatram da je vijeće prva ta stepenica gdje mi trebamo i tražiti po ovom materijalu, dopunu ovog materijala, ali da ostavimo ovu tačku i da onda u diskusijama svi vijećnici uzmu učešće, da postavljaju pitanja, da traže dopunu ovog materijala, jer samo tako ćemo napraviti jednu pozitivnu priču da u konačnici građani mogu reći svoj sud. Ova tačka ide u javnu raspravu, skidanjem. Mi isključujemo građane, znači kad će građani moći nešto reći o ovome. 15 dana minimalno je rasprava po ovom materijalu i opet i u javnoj raspravi i mi vijećnici možemo uzeti učešće zajedno sa građanima. Znači svi građani naše općine. Iz tog razloga ja se ne bi složio da idemo na skidanje, nego da idemo u nekom obliku danas da ova tačka ostane, da mi možemo reći svoje prijedloge, sugestije po ovom materijalu, da možemo reći kako ovaj materijal treba dopuniti, šta nas još interesuje, jer ovo je veoma, veoma bitno pitanje, prvenstveno za građane i uslugu građanima. Mi moramo priznati ovdje kao vijećnici da danas Srebrenik nema ni jedno javno preduzeće u 100% svom vlasništvu. Mnoge stvari koje mi ne možemo aplicirati i ne možemo dobiti i ne možemo razvijati u nekom dijelu iz tog razloga. Danas toliko ima javnih poziva i u Bosni i Hercegovini, toliko izvana za raznu opremu, za razna unapređenja životne okoline, a gdje mi ne možemo aplicirati i dobijati ta sredstva. Iz tog razloga ne kažem da je hitno, ali da trebamo o ovome raspravljati i uključiti i privredne subjekte i građane i sve druge koje ovo pitanje tiče, ništa na brzinu, ali mislim da bi trebali start skidanjem, samo stavljamo nešto u laticu i odgađamo za neki drugi period. Toliko je, hvala. Zahvaljujem kolegi Adisu Fazliću, kolega Ziher Suljić. Poštovani gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući sa saradnicima, kolegice i kolege, vijećnici i ostali prisutni, evo i ja vas pozdravljam i selamim. Prije nego uzmem riječ po ovoj tematici, zaželio bi svi dobrim ljudima pravoslavne vjeroispovijesti čestitati sretan Vaskrs. Mislim da sam na fonu prethodnih mojih diskutanata, pogotovo kolege Nirmela, da je ovo tema koja traži i vrijeme, a i moment kad će se razmatrati i usvajati. Ja razmišljam da mandat ovog vijeća, pa
i gradonačelnika i njegove saradnika i uprave je na isteku u ovoj godini i da ovakvu ozbiljnu temu treba razmatrati možda ili u sredini ili na početku mandata. Ovdje smo svi dezorijentisani, ovo materijala što smo dobili je vrlo šturo i ne daje nam mogućnost da se kvalitetno pripremimo da bi mi diskutovali na vijeću. Mislim da treba biti pouka predlagačima da treba materijale doraditi i kad se tačka dnevnog reda stavi da imamo konkretno šta je, što bi rekli pisac, ovim htjelo da kaže. Mislim da ovu tačku možemo u ovoj godini razmatrati, možda i usvojiti ovo što je planirano, ali bi volio da i vijećnici dobiju konkretno, preda se materijale kojima se konkretizira, evo ima tu sumnji da će se zaposliti dio administracije, da će preduzeće financijski nemoć funkcionisati, tako dalje. Šta će biti sa dijelom uposleni u javnom komunalnom preduzeću kojim se obećava da će naći dio njih radna mjesta i tako dalje. Mislim da to treba u materijalima da se nađe i da na osnovu tog, pa eto, ako trebaju u nacrtu razmatra ovu tačku. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zamolio bi samo zamjenika da preuzme vođenje sjednice. Zahvaljujem. Vijećnik Matijević. Zahvaljujem dopredsjedavajućem, sve vas još jednom pozdravljam. Ono što sam rekao za ovom tamo govornicom dok sam sjedio je da kao predsjedavajući vijeća smatram da je ova točka bila točka o formiranju novog javnog poduzeća Parkinzi predmet sporenja i zbog toga ću predložiti da se skine sa današnje sjednice. Ali sad ovdje govorim kao vijećnik, znači kao Mato Matijević, vijećnik HDZ-a, mi smo na početku našeg mandata kod formiranja većine, nebitno oko koga je ona formirana, po najmanje je bitno, kad smo dogovarali smjernice, točno dogovorili da treba ići u formiranje ispričavam se, javnog poduzeća Parkinzi. I smatrali smo tad da je to nešto što ovom gradu treba. Da treba javno poduzeće koje će biti 100% vlasnik nečega, ali ono što je problem, jedan ogroman po meni, zbog čega to nismo uradili u prve 2 godine mandata. Točno da sadašnji gradonačelnik nije tad bio gradonačelnik i da nije mogao utjecati na to, da je on došao čak i poslije polovine mandata i vjerujem u njegove dobre namjere da želi da što kvalitetnije riješi sve probleme u ovom gradu, ali ja kao vijećnik smatram da smo ušli u predizbornu kampanju. Evo, u četvrtak će biti vjerovatno raspisani izbori i smatram da ovako ozbiljnu priču ne trebamo rabiti u predizbornoj kampanji. Da je preozbiljna priča i za grad i za sve građane da bi mi se oko toga prepucavali oni i vodili kampanju oko toga. Stoga predlažem da osnivanje ovog javnog poduzeća sačeka novi saziv gradskog vijeća i ja kao vijećnik ću glasovat da ovo ne ide u dnevni red. Zahvaljujem. Zahvaljujem vijećniku Matijeviću. Krivi navod, vijećnik Muratović. Pa krivi navod, već smo mi otprilike počeli sa tom predizbornom kampanjom i gledamo ono otprilike kad vidimo i uzmemo u obzir kako je prekinuta prošla sjednica, pa su tamo lideri nekih političkih opcija i iznijeli neke tačke uopšte koje nisu bile ni sporene i koje niko nije primjedbovao, ali da bi dobili neke političke poene. Obzirom na, mislim, prihvatljivi su ovdje za mene i svi prijedlozi i mi smo zaista u klubu Stranke demokratske akcije kompromisni, mi uvijek nastojimo da nađemo rješenje i onaj pravi put koji je u interesu građana. Pa s tim u vezi složio bi se i sa kolegom predsjednikom kluba Stranke za bolji Srebrenik, Adesom Fazlićem, iako su oni
prešli svi kolektivno u NIP, ali ipak još uvijek živi taj ZBS i vjerovatno to je ostalo iz njihove ove platforme i onog plana 30 mjera, 30 projekata, vjerovatno je ovaj projekat, obzirom da to predlaže gradonačelnik. Mislim da je kompromisno, zaista jedno kompromisno rješenje koje je predložio Adis, da mi razmatramo ovoj tački dnevnog reda, obzirom na, i ona zadovoljava i prijedlog Rizin, zadovoljava dijelom i prijedlog predsjedavajućeg Mate Matijevića, otvaramo raspravu, nakon otvaranja te rasprave uočit ćemo sve te nedostatke u nacrtu ove odluke, vraćamo je na doradu i ta ponovo će se u formi nacrta vratiti gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. Tako evo zadovoljili bi i oni apetite građana koji su za to, a vjerujem da treba urediti tu oblast bez obzira što mi danas nemamo adekvatne elaborate, materijale, ali mislim u tom dijelu ukoliko prihvatamo da ova tačka dnevnog reda danas bude i razmatra se, da se razmatra u tom segmentu zaista u interesu građana, ne i predizborne kampanje, ne i bilo kakvih benefita, nego da zaista dođemo do jedne kvalitetne odluke, da uredimo ovu oblast i oblast parkinga u gradu Srebreniku, upraviteljstva nad stambenim zgradama, gradske toplane, da imamo tu izvještaje, u međuvremenu ćemo vjerovatno imati izvještaje i komunalnog preduzeća i javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kad je riječ o tom da nemamo ni jednog preduzeća u 100% vlasništvu, pa trebamo pokrenuti inicijativu i da otkupimo preduzeća i da imamo i ta javna preduzeća, komunalno 9. septembar i Vodovod u potpunom vlasništvu grada Srebrenika. Mislim, to nije nemoguće, to samo treba ideja, dobra volja i to se može vratiti. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Kolega Rizak Žanić, drugi put, evo, s obzirom da niste koristili vrijeme maksimalno, da ste bili kratki prvi put. Ja se izvinjam što izlazim drugi puta za govornicu, samo bi sugerisao ako može, kad budete predlagali ove prijedloge, odnosno davali na glasanje ove prijedloge, da pratite hijerarhiju pa da prijedlog skidanja, znači kao na kakav najdramatičniji, ostavite posljednji, jer uveliko od toga zavisi, znači da prvo date na glasanje ove prijedloge koji se tiču Kolega Rizak, izmjena. ja vodim sjednicu, a ne vi. Ja vas zamolio ako možete, jer ćete nas dovesti u nezgodnu situaciju. Prvo ćemo tražiti izjašnjenje načelnika ovom, a onda ostalo. Javlja li se još neko za riječ? Kolega Adis Kavgić, izvolite. Edis, ispričavam se. Zahvaljujem, predsjedavajući. Kratko ću prokomentarisati ovaj prijedlog dnevnog reda i prijedloge kolega oko pojedinih tačaka. Što se tiče ove 8. tačke dnevnog reda, složio bi se ovdje sa predsjedavajućim. Mislim da je najbezbolnija opcija da se ova tačka danas ne razmatra, odnosno da se ne razmatra u ovom periodu dok se izbori ne završe, a nekom novom sazivu gradskog vijeća da se prepusti ova tematika, pa neka urade onako kako to planiraju u naredne 4 godine pod njihovom kontrolom. Shodno tome, ja ću podržati ovaj prijedlog da se ovaj materijal skine sa dnevnog reda i ono što sam htio dodatno predložiti jeste ova tačka 2, razmatranje prijedloga odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava na subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Obzirom da je gradonačelnik predlagač ovoga materijala, htio sam predložiti kao i prošli put da se i ovaj materijal skine, odnosno povuče sa današnjeg dnevnog reda, dakle u fazi rasprave, odnosno diskutovanja o dnevnom redu, predlagači imaju jedino pravo da povuku materijale. Ja sam na prethodnoj sjednici koja je prekinula obrazložio zašto to predlažem. Dakle, mislim da bi bilo najkvalitetnije rješenje da se ovaj materijal vrati na doradu. Sve ono što smo raspravljali na sjednici koja je bila tamo u kino sali, sve ono što smo diskutovali u nekoliko sati, svi mi vijećnici što smo predlagali, ama baš ništa se ne nalazi u ovom prijedlogu ove odluke. Bilo je toliko kvalitetnih diskusija, bilo je toliko kvalitetnih prijedloga koji nisu
uvršteni u jednu ovakvu odluku. Smatram ja da je zaista jedna ovakva odluka dobra i neophodna je gradu Srebreniku zbog svih onih benefita koje ona donosi, ali ovakav prijedlog ove odluke mislim da neće se moći ni implementirati na onaj način na koji se želi implementirati. Jedan od prijedloga, evo što bi ponudio gradonačelniku i njegovim saradnicima da razmisle, jeste na primjer član 3 pod D i pod E kada se govori o procentima koji bi... Amandman je faktički da se odluka povuče jer nijedan član nije dobar. Sad ako hoćete vi član po član, to je već druga priča. Znam otprilike same da je dobro šta govorim, ne treba tu amandman. Dakle, mislim da bi bilo najsvrsishodnije da gradonačelnik povuče ovu odluku, da je pripremimo za narednu sjednicu i da je usvojimo onako kako će se moći najbolje implementirati i na korist svih građana. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Javlja se još netko za raspravu o dnevnom redu? Kolega Šabić, ponovo, izvolite. Još jednom vas pozdravim, opet ću biti kratak. Ako govorimo o nacrtu, to otprilike evo i za gledateljstvo, to je kao jedan okvir, prazan okvir. Naša rasprava, naše predlozi, sugestije je dorada. I sve što mi predložimo, to je jedan okvir koji će imati sadržaj. I ponudit ćemo to službi. I služba će nam ponovo vratiti na glasanje. I mi ako ne želimo, mi nećemo to usvojiti. Ne vidim uopšte zašto ne bi raspravljali. Po meni je jedan neozbiljan pristup da ne raspravljamo, izvinjavam se da ne raspravljamo, a došli smo na sjednicu gradskog vijeća. Zbog tog smo i došli da raspravljamo. Toliko hvala. Zahvaljujem kolegi Mustafi Šabiću. Javlja se još netko za riječ? Ako ne javlja, zaključujem raspravu. Imamo prijedloge samo... Čovjek, pa prozvaću gradonačelnika, dajte ljudi, pustite da... Pa pozvaću načelnika da se izjasni o... Pa načelnik će reći zadnju. Koga nisam vidio? Izvoli, Jusuf. Želim da pozdravim sve prisutni. Ovo što malo prije Mustafa kaže, tačno je Mustafa, slaži se da smo mi izabrani od građana, da raspravljamo, da rešavamo probleme. Međutim, to isto je bilo i prošlu sjednicu. To se sad zove naknadna pamet. Gdje smo mi bili, zašto i prošli puta nismo? Već ovdje treba samo neka tačka koja meni odgovara, nju ćemo skinuti, koja mi ne odgovara, ostavit ćemo i hajmo o svemu raspravljati. Jel se trebalo raspravljati malo prije o ovoj CIK-ovoj komisiji? Šta je bilo? Znači, ako to ne odgovara nekom koji je vladajuća garnitura, onda ne treba da se skida. Mislim da je neozbiljno. I ovo je još jedna poruka građanima. Svaki put oni plate, izađu na izbore da bi mi ovdje raspravljali i donosili nekakve odluke. A ne samo kad meni odgovara i to. Mislim da je jako neozbiljno. Hvala. Zahvaljujem. Krivi navod, kolega Šabić, izvolite. Još jednom vas pozdravio, slažem se sa kolegom Jusufom. Tu jesmo da raspravljamo. U prošloj sjednici imam zamjerke na vođenje predsjedavajućim. Kad smo raspravljali o dnevnom redu, pustio je da se raspravlja o tački 8. I onda kad je došlo do jedne tačke usijanja, ja sam se prijavio da ja nešto prodiskutujem, zamolio me ovako ljudski, ja sam ga razumio, izuzetno je teško voditi sjednicu, ali je dozvolio umjesto dnevnog reda da se raspravlja o tački 8. I iz kolegijalnih razloga nisam se htio javiti, a imao sam ja nešto reći. Toliko vam. Zahvaljujem kolegi Šabiću, on je dijelom u pravu, ali evo, kamo sreće kad zamolim i neke druge da hoće mi izaći u susret kao kolega Šabić koji često izađe u susret, ali svi shvatate, bio je praznik, meni je bilo kao predsjedavajućem cilj stalo da uđemo u sjednicu i da radimo. Ima li prijavljeni još za raspravu? Ne, od strane vijećnika nema. Gradonačelnik, ja bih zamolio gradonačelnika samo kod svog obraćanja da se izjasni o prijedlogu predsjedavajućeg o skidanju točke dnevnog reda, o prijedlogu kolege Riza Hadžanića da točka ide u prednacrt i kolege Kavgića za povlačenje točke, ona je sad predložena kao točka 2, kolega Kavgiću, razmatranje prijedloga odluke o postupku i uslovima za dodjelu
kao točka 3, ispričavam se, razmatranje prijedloga odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Evo, ako može da date svoje mišljenje. I na ispitu ide jedno po jedno pitanje, ne ide 5 pitanja za redom pa da se moraju pamtiti. Ponovit ću ja svako ponaosob. Prije svega pozdravljam sve prisutne u sali, kolegice i kolege, radno predsjedništvo, sve oni koji nas gledaju i pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitam Vaskrs. Moram na početku odmah kazati, nema običaj oblačiti isto dijelo na 2 sjednice za redom, ali obzirom kako Nilne reče da prošla sjednica nije ni počela, ja sam uzeo za shodno da u istom dijelu dođem, pošto je to ta, bio sam planirao za 34. i šta ću, moram tako nastupati. Što se tiče, krenut ću od ovih lakših ka težim, što se tiče tačke 9 razmatranja nacrta odluke o korištenju javnih površina, na kolegiju je razgovarano da ukoliko materijal bude spreman da se na sjednici gradskog vijeća dostavi vijećnicima, međutim služba nije uspjela da završi taj materijal, tako da nadam se da će na sljedećoj sjednici gradskog vijeća taj materijal biti i da ćete moći, ako Bog da moram kazati, pošto već vidim evo da o nekim stvarima želite, o nekim ne želite raspravljati, da ćete moći raspravljati o tom materijalu. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, evo koja je malo uzburkala neke duhove, da ne kažem drugačije, moja namjera je bila samo da se otvori rasprava. I ja se nadam evo da ćete vi omogućiti da se otvori rasprava i ja naravno smatram da mi u gradskoj upravi ne znamo ono što vi znate. Vi ste ovdje, svi dolazite iz različitih sektora, neko radi nešto, a vi jednostavno ne dozvoljavate da mi od vas čujemo kako bi to trebalo da bude i šta bi to trebalo da bude. Valjda je taj nacrt odluke i ta priča oko tog pod navodnim znacima novog preduzeća trebala da otvori pa da mi dobijemo od vas sve te konstruktivne i dobre prijedloge pa da se to ugradi u nju. Ja smatram da ovo nije najbolji materijal, da nije najbolja odluka, međutim vi ako nju vratite na doradu istom čovjeku koji je radio, ja ne znam šta će on doraditi. Znači on je većinom ono što je znao već napisao u ovaj prijedlog odluke. A vi svojim ovdje komentarima, diskusijama možete učiniti da se to popravi ili da se uradi ili da se ne uradi. Ono što moram kazati na početku, ja sam svjestan da to preduzeće nema šanse kad bi ga sad usvojili da do kraja godine počne raditi. Tako da to će ostati na neke buduće generacije. Međutim, ne možemo samo žmiriti na sve i čekati jedne izbore, druge izbore, odošli nam životi. Možda neko od vas ovdje neće biti u vijeću. Šteta je da ne iskoristimo sve ono što bi vi imali za kazati. A ako to ostavimo za poslije izbora, bit će vam možda žao što niste iskoristili priliku pa da učestvujete u nekom hajru. Ovo preduzeće koje je planirano kao 100%, mislim, ne vidim razlog zašto se je napravila priča da se to konfrontira sa javnim komunalnim preduzećem 9. septembar. Od prošle pokušaja sjednice, koji je dan bio utorak, na raznorazne načine se dovodi u situaciju ko biva sad je gradska uprava putem osnivanja ovog novog preduzeća konfrontirala se sa komunalnim. Kod mene ovdje imaju materijali. Nekad gradsko vijeće je dalo te parkinge na privremeno korištenje. Ja koliko razumijem riječ privremeno, to nije zauvijek. Znači nekad se nije moglo drugačije riješiti pa je rečeno hajmo dati na privremeno pa dok se steknu uslovi da vidimo šta ćemo s time. Ja smatram na osnovu svega onoga i na osnovu svih ovih materijala i na osnovu presude koja je bila prije neki dan i raznoraznih kalkulacija i onog elaborata starog da je opravdano to što smo mi pripremili i ponudili vama ovdje da raspravljate. Ja se nadam evo da će to doći na dnevni red pa da vi raspravljate, predložite šta ne valja, šta valja, šta treba doraditi i vratite to na doradu. Znači nemamo mi problem s time da kažemo jes neke stvari smo zaboravili. Sve što imate pozitivno da se, kako se zove, uvrsti u ovaj materijal, ja vas pozivam da predložite i da mi to do neke naredne sjednice vratimo na doradu i kako se zove, da se nakon toga razmatra. Reče doktor da smo svi dezorijentisani. Doktore Suljiću, Bogam, ja se ne bi složio, ja smatram da nisam dezorijentisan. A vjerujem da ima ovdje još kolegica i kolega koji isto tako smatraju. Ostalo je još ova odluka koju je kolega Kavgić govorio. Vi ste imali tu dovoljno vremena da učestvujete u nacrtu i u javnoj raspravi
i nakon toga da amandmanima djelujete da se doradi ta odluka. I opet ću ponoviti isto, evo vratit će se ona, ali kome se vraća? Istom čovjeku koji je napisao, pa nije on mogao za 15 dana izučiti škole i ne znam nija postati nešto posebno pametniji da je doradi. Toliko znači jednu tačku dnevnog reda povlačim obzirom da nije materijal urađen, a za javno preduzeće zamolio bi vas da razmatrate tu odluku u nacrtu i naravno da je vratite na doradu pa da je napravimo boljom nek što je ona sad. Hvala. Zahvaljujem. Krivi navod kolega Kavgić, pa krivi navod kolega Nirmel Muratović. Krivi navod na ovo izlaganje gradonačelnika koje se tiče ove odluke o postupku uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrade. Kaže gradonačelnik da smo imali priliku u nacrtu da diskutujemo, da predlažemo o neka bolja možda rješenja o ovoj odluci. Jesmo, ja sam mislim čak i 2 puta imao diskusije po 10 ili možda čak i više minuta. Sam ja, svi kolege ostali manje više su također govorili o ovoj problematici, odnosno ovom materijalu i svi su predlagali po nešto. Nešto sam ja, nešto je kolega Nirmel, nešto je od kolege Rizaha i tako dalje i tako dalje. I nijedna jedina stvar nije u prijedlog ubačena, niti jedna jedina rečenica. A boga mi bilo je dobrih prijedloga, ne možda sa moje strane, nego od drugih kolega i kolegica koji su nešto predlagali ovom materijalu. I onda dođe neko, taj ko je već taj materijal pripremao i samo uradi copy-paste umjesto nacrta, napiše prijedlog, evo dostavi nam i mi sad trebamo to kao da podržimo. Pa zbog čega onda diskutujemo određenim materijalom, zbog čega onda predlažemo nova rješenja ako se ama baš neće ništa uraditi. Ono što sam predlagao prošli put, predložit ću ponovo da se vrati na doradu, da formiramo jednu komisiju koja će do sljedeće sjednice uvažiti ono što su vijećnici i vijećnice predlagali, te da na sljedećoj sjednici da imamo ovaj materijal urađen onako kako je najsvrsishodnije i najkorisnije za sve građane grada Srebrenika. Ovakva odluka možemo je usvojiti, ali mislim da nije dobra. Predlažem da se jedna ovakva odluka usvoji na sljedećoj sjednici dnevnog reda, ali da se implementira ono sve što je moguće implementirati, što su vijećnice i vijećnice, a eventualno što je i u javnoj raspravi bilo. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Kolega Nirmel Muratović, krivi navod. Kolega Ziher Suljić, ja bih vas sve zamolio da se samo... Pa kad je... Ja bih vas zamolio samo da... Kolega Kavgiću, pravi savjetniče, ja bih vas zamolio da izađete vani i da to raspravite, da radimo na sjednici. Izvoli kolega Nirmele. Dobro, hvala. Drago mi da ste zaveli taj red i prekinuli tu raspravu. Savjetniče, ja bih vas zamolio... Kolega Kavgić nije iz mog kluba i nema potrebe. I nema obavezu ja da ga podučavam. Kad je riječ o izlaganju gradonačelnika gdje kaže da mi ovdje raspravljamo o onim tačkama kojim želimo i da ne raspravljamo o onim tačkama za koje ne želimo, to nije tačno. Mi ovdje želimo raspravljati o svim pitanjima, svim tačkama, sve ono što je na dnevnom redu i mislim da smo to pokazali i dokazali u prethodne 3 godine mandata, da o svemu želimo da raspravljamo, da damo svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i ja lično bi se složio i za mene i prihvatljivi su neki prijedlozi, no međutim stav kluba Stranke demokratske akcije koji je usaglašen na sjednici na kojoj ja nisam bio prisutan, gdje je zamjenica Dževada Zahirović je usaglasila da jedinstven je stav kluba da se ova tačka 8 skine sa dnevnog reda. Ja poštujem stav kluba. U slučaju bilo čega drugog, Dževada će se izjasniti da li treba pauza i da se vidite sa klubom, da li ćemo mi promijeniti tu odluku. Ja jesam za to da se to promijeni i da imamo adekvatnije materijale. Mi za mene je prihvatljivo i da mi i raspravljamo i vratimo na doradu sa našim primjedbama, prijedlozima, sugestijama i da se u tom pravcu uredi ponovo nacrt te odluke. Slažem se i s tim da ukoliko je ovako srušimo pa nam se opet ovakva odluka vrati da nećemo ništa postići. A
po svakoj tački dnevnog reda želimo zaista dati doprinos i zaista želimo raspravljati o svim tačkama dnevnog reda koji su u interesu građana, privrednika, privrede i razvoja grada Srebrenika i svih interesa društvenih zajednice i gradonačelniče i nikad od toga ne bježimo. Toliko hvala. Zahvaljujem kolegi Nirmelu Muratoviću, kolega Ziher Suljić. Ja hoću prije svega da ublažim taj termin dezorijentisani, jer gradonačelnik je to u pogrešnom pravcu razumio. Mislim, dezorijentisani smo u momentu u kom radimo ove stvari i ovu zadaću. Ja znam da je ovo nešto što će se morati odraditi, ali bojim se, evo, mnogi smo nešto diskutovali na tu temu, da nije moment, a pogotovo ako ovo ide u nacrtu, pa ste ostavljali samo prostora da se amandmanski djeluje na prijedlog. Mislim, ovo što je kolega Riza i mnogi što su govorili, da bi dobro bilo ili da razmislimo da ako treba poslovnik i prekršimo pa napravimo u prednacrtu pa idemo onda tim tokom, mislim da bi to bilo ok. U ovom momentu kad je izborna godina i sve, ali evo, ja se izvinjam ako je ko razumio dezorijentiranac u drugom pravcu. Zahvaljujem kolegi Ziheru Suljiću. Rizah mi stalno. Ima li još prijavljenih za raspravu? Ako nema, izvolite gospodine gradonačelniče. U pripremi ove odluke, neko je više Nirmel, u pripremi odluke kad smo tražili neke materijale, našli smo jednu odluku koja je usvojena 2015. godine. Znači, preduzeće koje se bavi parkinzima, ja ne znam da li je toplotnom energijom, znači odluka o osnivanju preduzeća u nacrtu usvojena. Znači, danas je 24. prije 9 godina je takva jedna odluka usvojena, ali nikad u prijedlogu nije poslana ovdje. A vi se postavljate pitanje šta je to čekalo i povezujte s ovim što je Mato govorio, šta je bilo dogovoreno, nije bilo dogovoreno. Tako da nije to sad cementirano ni jedno ni drugo. Opet ću još ponoviti, jedina nam intencija bila da čujemo šta vi svi mislite, šta razmišljate i nemamo problemi da vi kažete da to nije ok i da se to vrati. Međutim, samo želimo da se raspravlja, jer isto i kod ove odluke, ne može jedna osoba koja nešto predloži za 7 dana, za mjesec dana, nešto to uraditi puno bolje nego što je do sad radila. Hvala. Zahvaljujem. Ima li prijavljeni još za raspravu? Nema, zaključujem raspravu i prema članu 49 nakon provedene rasprave predsjedavajući predlaže pauzu od 10 minuta zato što sam ocijenio da je potrebno radi obavljanja konsultacija s predsjednicima klubova vijećnika da ne bi sjednicu ponovo, da ne bi odšla u krivnom smjeru, da probamo s predsjednicima klubova iskomunicirati prije glasovanja o zaključcima. Ima li potrebe neko od predsjednika ili u ime klubova da iznese svoje stavove? Izvoli, Adis Fazlić, klub ZBS-a, NIP-a, ne znam već kako. Sljedeći Nirmel Muratović, klub SDA. Poštovane kolege, evo, posle kratke pauze i dodatnih konsultacija, ja kao predsjednik kluba ZBS-a mogu potvrditi da ćemo mi podržati, znači, dogovoreno da ova odluka ide u nacrtu kao što je u materijalima, naravno uz doradu, znači da se šalje na doradu i da se ponovo ovdje vrati, znači nama na neku od narednih sjednica. Da. Ali danas normalno raspravljamo po tačci koju je već navedena. Znači to je stav kluba ZBS. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Nirmel Muratović, klub SDA. Pa ja lično bi se složio sa kolegom Adisom Fazlićem kao kompromisno rješenje da to ide i tako, no međutim stav kluba Stranke demokratske akcije donešen još u sazivu za 34. kad nije usvojen dnevni red je da se tačka 8 naslov odluke o imenovanju javnog preduzeća Parkinzi plus d.o.o. skine sa dnevnog reda iz razloga zato što je skinuta tačka 9
razmatranje nacrta odluke o korištenju javnih površina u gradu Srebreniku, jer je riječ i ovdje o javnim površinama. I ovdje, znači, u tački 9 je riječ o javnim površinama i parkinzi su javna površina. Ako ne raspravljamo o tački 9 i ako je skinuta i povučena tačka 9 iz istog razloga, klub Stranke demokratske akcije je zauzeo stav da se skine i tačka 8 i tako ja kao u ovom dijelu kao član kluba poštovat ću odluku svog kluba. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Rizak Džanić, klub DF, Stranka za BiH. Evo, pošto sam ja ovdje skoro nebitan faktor u smislu broja ruku na ovoj sjednici, a i zaintrigirao me ovaj prijedlog predstavnika kluba Naroda i pravde, ja, ako sam samo da potvrdimo, ako sam dobro razumio, ovaj nacrt ide na doradu njihovim podrškom, odnosno njihovim glasanjem, i ponovo se na narodnoj sjednici vraća također u formi nacrta sa našim sugestijama. Ako će klub NIP-a ostati dosljedan ovim riječima, ali evo, neka javnost prosudi, ako bude posle drugačijeg glasanja, znači toliko. Hvala. Zahvaljujem. Ima li još prijavljenih? Nema. Pristupit ćemo. Rizo, jel ti znaš da si odustao od svog prijedloga? Pred nacrta. Pa nije identično, ako ne bude 15 ruku, onda nema to, ne pije vode. Jesi odustao od svog prijedloga, hoćemo glasovati o njemu? Odustao si, dobro, zahvaljujem. Ostala su nam dva prijedloga. Jedan je prijedlog o povlačenju točke 8 sa dnevnog reda i drugi prijedlog je o povlačenju točke 3. Točka 8 glasi razmatranje nacrta odluke o osnivanju javnog poduzeća Parkinzi Plus. Glasuje se o prijedlogu za povlačenje, prijedlog mene kao i prijedlog kolege Edisa Kavgića da se točka 3 razmatranje prijedloga odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava subvencioniranja troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada povuče. Ostajete li, kolega Kavgiću, pri tome da se glasuje o tom zaključku? To je, glasujemo prvo o povlačenju. Da vidimo imamo li ruku za povlačenje, a onda ćemo glasovati o kompletnom dnevnom redu. Tako moramo glasovati. Za skidanje, ispričavam se za skidanje točke iz dnevnog reda, ispričavam se za skidanje. Znači, ko je za to da se točka 8, razmatranje nacrta odluke o osnivanju javnog poduzeća Parkinzi Plus skine iz dnevnog reda? (14) Zahvaljujem. Ko je protiv? Ima li suzdržan? Protiv, 1. Suzdržani? Zahvaljujem. Prijedlog nije dobio potreban broj ruku, 14 za, 1 glas protiv i 8 suzdržani. Također, prijedlog da se točka skine s dnevnog reda kolege Edisa Kavgića, točka 3, razmatranje prijedloga odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Ko je za? Ima li netko protiv? Ima li suzdržani? Zahvaljujem. Prijedlog nije dobio potreban broj ruku, 8 za, 3 glasa protiv i 13 glasova suzdržani. Sad ćemo glasovati o ponuđenom dnevnom redu. Ko je za
ponuđeni dnevni red. Zahvaljujem. Ima li netko protiv? Jedan protiv. Kolegi ćemo održati posle sjednice odmah. Ima koliko je suzdržanih? Ne može, gotovo je, glasujemo. Pa nema, gotovo je, sjednica je završena. Koliko? 8. Evo, Adis Kavgi, sjedite, traži pojedinačno izjašnjenje. Poštovane kolege, molio bih evo samo od predsjedavajućeg pojedinačno da se izjasnimo, jer evo opet je došlo do određene konfuzije, iz tog razloga bi molio evo da se pojedinačno izjasnimo da li ćemo danas držati sjednicu ili nećemo držati. Hvala. Zahvaljujem. Zamolio bih gospodina tajnika da se pojedinačno izjasnimo. Molim vijećnike da se izjasne poimenično. Andrić Dino, za. Džanić Riza, za. Fazlić Adis, za. Fazlić Hazima Vehida Beba, za. Fazlić Vehida, Hasić Jusuf, za. Husarić Amir, za. Ibrahimi Muhidin, suzdržan. Ibrić Azur, nema ga. Ibrišimović Belkisa, za. Karić Husarić Anela, suzdržana. Kavgić Edis, protiv. Kovač Mustafa, za. Marković Anto, nije prisutan. Matijević Mato, suzdržan. Suzdržan. Mehmedović Haris, Mujčinović Midhat, za. Muratović Mustafa, suzdržan. Muratović Nirmel, suzdržan. Okić Nermin, suzdržan. Omerović Alma, suzdržana. Omerović Selma, za. Sejdinović Nisvet, za. Suljić Ziher, suzdržan. Šabić Mustafa, za. Šimić Zlatko, za. Velić Mersad, za. Zahirović Dževada, suzdržana. Zukić Fahir, nije prisutan. U skladu s poslovnikom ja moram ponovo pročitati vijećnike koji nisu bili prisutni. Fazlić Vehida, nije prisutna. Ibrić Azvur, nije prisutan. Marković Anto, nije prisutan. Mehmedović Haris, nije prisutan. I Zukić Fahir, nije prisutan. Zahvaljujem. 14 glasova za, 1 glas suzdržan, 1 glas protiv i 9 suzdržanim. Ostanite da napravimo prozivku i odmah posle sjednice predsjednici klubova ostanite kolegi. Šta? Trebamo ja ti 5 minuta. Dogovorit ćemo se na kolegiju, pozive. Pa dobro, kolegi će zauzeti stav. Što? Ja sam vodio... Molim vijećnike da se javljaju na prozivku za kraj sjednice. Andrić Dino, Džanić Riza, Fazlić Adis, Fazlić Hazim Vehida, Fazlić Vehida Beba, Hasić Jusuf, Husarić Amir, Ibrahimi Muhidin, Ibrić Azur,
Ibrišmović Belkisa, Karić Usarić Anela, Kavgić Edis, Kovač Mustafa, Marković Anto, Matijević Mato, Mehmedović Haris, Mujčinović Midhat, Muratović Mustafa, Muratović Nirmel, Okić Nermin, Omerović Alma, Omerović Selma, Sejdinović Nisvet, Sulj Ziher, Šabić Mustafa, Šimić Zlatko, Velić Mersad, Zahirović Dževada, Zukić Fahir. Hvala.